बंधुगण आपण केबे एमिति एक विवाह विषय शुणिछंती कि जेउठी वर कन्या सुहागराठरे परस्पर को भल पाइबा परिवर्ते मारिबाकू चेष्टा करूछंती। तेबे सुनंतु एही कहानी हेउछि आम हीरो जियांगिन रो, जे निजर सबुठारु बड़ राइवल सहित विवाह करिछि। प्रकृतरे एही दुई जण विवाह एथिपाई करिछंती जेपरि सेमाने परस्परर सेक्टर डिवाइन ट्रेजर्स को चोरी करि परिबे। एवं सबुठारु फानी कथा तो एहा कि एही दुई जण परस्पर को 1000 थर मारि सारिबेनी, किंतु एमाने मरुनाहांती कारण भाई एमाने नॉर्मल ह्यूमन्स नुहंती, बरं एमाने हेउछंती एलियंस। एमानंको दुनिया को एक बहुत भयंकर कॉस्मिक भॉइड पावर गिळी देइछि। तेणु एही दुई जणंकर गोटिए ही मकसद निज स्पेसशिप रो सब डिवाइन ट्रेजर्स को कलेक्ट करी सेही भॉइड रो सर्वनाश करिबा। किंतु एठारे बस गोटिए ही समस्या, दुनिया बंचाइबा अपेक्षा एमानंकर अधिक फोकस परस्पर को खत्म करिबारे अछि। एबे प्रश्न एहा कि कोन एही दुई जणंकर एही किलिंग गेम एमिति ही चलिबो ना एमानंक हृदय रे मध्य मोहब्बतर भाइरस इंस्टॉल होई जिवो। तेबे देरी काहे कि चलंतु पता लगाइबा। कहानी रो आरंभ रे हमको एक नैरेटिंग वॉइस कुहे कि कल्टिवेशन दुनिया रे किछि गुजब व्यापी गला जे हॉन्गक्लान हाथ रे एक बहुत स्पेशल ट्रेजर लागिछि एवं सेही दिन ठारू हॉन्गक्लान काफी अधिक मासूर होई गला। मगर सेटा कुहा जाय ना कि ब्लेसिंग सब बेले तबाही सहित हाथ रे हाथ मिसाई एकाठी आसी थाए। तेणु हॉन्गक्लान सहित मध्य सेया हैला। टाइसन टावर रो एक तलवार अंधार रे लुचि रहिछि जे कि हॉन्गक्लान को मिटाइबा पई सुजोग अपेक्षा रे बसिथिला। एबे हमको हॉन्ग फैमिली रो कोर्टयार्ड देखा जाउछि। आज एठाकार यंग मास्टर रो विवाह हेबाकू जाउछि, मगर लोक माने एबे एही हॉन्ग फैमिली को बेसी पसंद करूनाहन। सेमानंक हिसाब रे जेबे ठारू हॉन्गक्लान हाथ रे सेही सीक्रेट ट्रेजर लागिछि सेबे ठारू एही लोक माने रो अधिक अयास बनि जाइछंती। एठारे आमे आम हीरो जियांगिन को देखिबाकू पाउछु जे कि टाइसन टावर रो असासिन थिला। खैर एहा ही सेही तलवार जे वार करिबारे थिला। ताकू कन्यार डोली रु चित्कार सुना गला जे कहूथिला कि प्लीज मते रिहा कर, मु एही बंदा सहित विवाह करिबाकू चाहू नाही। मगर केही ता कथा सुनु नाहंती। सांगरे जियांगिन को एही बंदा माननक कथा सुना जाउथिला। सेमाने कहूथिले कि टाइसन टावर रु केही जणे आसीबाकू जाउछि, होई पारे से हॉन्गक्लान रो सफाया करि देबो। एबे एही सीन एठी कट होई हमकु हॉन्ग फैमिली रो सीक्रेट टनल देखा गला। यंग मास्टर निज बापा को पचारुछि, फादर आपण ही टाइसन टावर रो असासिन को हायर करिथिले, आपण ता हाथ रे मोते मारिबाकू चाहुछंती कि? जदि एमिति हुए तेबे आम ब्लड लाइन एठी शेष होई जिवो। जहा सुनिबा मात्रे ता बापा ता मुहरे एक जोरदार चटकणा चामट लगाई देले। से कहूथिले, मु जानि सुनी एही सब खेल रचिछि। तुम जागारे अन्य काहाकू मरा जिवो एवं आमे दुई जण ट्रेजर सहित एठारू छुमंटार गायब होई जिबा। तापरे केही भी एही ट्रेजर आमठारू छिनाई पारिबे नाही। समस्तंकु या लागिबो कि आमे सेही असासिन हातरे मरा जाइछु। एफटे यंग मास्टर जागारे अन्य जणे बंदा को पठाई दिया जाइतिला। से कहूछि, चाल जने मान निज मुह तो देखा। जहा उपरे कन्या कहिबाकू लागिला, मोर बादशाह एपर्यंत तो हमर विवाह मध्य होई नाही। कोन प्लीज आपण आउ किछि समय अपेक्षा करि परिबे नाही। एवं एतिकी बेले सेही बंदा डोली भितरे पसी ओढणी घुंघाट हटाई देला। खैर एठारे कोनोसी कन्या नथिला, बरं एक पपेट को बसा जाइतिला। एबे सेही पपेट ताकू दौड़ी रे जाबुडी धरिला। लोकंकु तो या लागुथिला कि एही बरटा बहुत बेसाबरा अधैर्य बाहरिला। मगर कथा तो किछि अलगा थिला एवं सेतिकी बेले जियांगी निज शॉट सीधा सेही बंदा देहरे आरपार करिदेला। सांगरे सेठारे बहुत भयंकर एक्सप्लोजन मध्य करिदेला, जाहाकू हॉन्गक्लान रो मास्टर मध्य अनुभव करि परिले। से निज पुओ को कहिबाकू लागिले, देखंतु आम काम पूरा होई गला, तो बदल रे अन्य काहाकू मारि दिया जाइछि। एबे आमे आजाद होई गले। जहा देखि ता पुओ खुशी होई कहला, फादर एबे समस्तंकु या लागिबो कि मरिबा वाला मु थिली एवं आमे सहजरे एठारू खसी पळाइबा। बस एबे हमकू एही आर्टिफैक्ट को स्टडी करिबाकू पड़िबो। तापरे तो आमे बहुत इजिली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को अचीव करि परिबा। तापरे तो मु प्रतिदिन नुआ नुआ विवाह करिवि। सेठी ता बापा कहूथिले कि एबे सबु फैक्शंस आम कंट्रोल को आसीबे। इमोर्टल अलायंस पूरा पूरी डिस्ट्रॉय होई जिवो। मगर सेतिकी बेले सेही बंदार पाटी रे तलवार पसाई ताकू मारि दिया गला। एही अटैक करिथिला युआन। यंग मास्टर तो एसबु देखि पूरा पैनिक होई गला। सांगरे युआन सेही आर्टिफैक्ट उपरे मध्य जा करि नेथिला। जहा देखि सेही बंदा युआन उपरे अटैक करिबाकू आगो को बढ़े। मगर युआन ताकू मध्य घायल करी तळे पकाई देला। एबे युआन सेही आर्टिफैक्ट को तरलाई निज हाथ रे सेट करिनेला। जहा देखि सेही बंदा ताकू कहिबाकू लागिला कि आखिर तुमको केमिति जणा पड़िला कि एही आर्टिफैक्ट को कंट्रोल केमिति करा जाय? तुमे आखिर किए? तेबे युआन ताकू खत्म करी जवाब दिए कि मु एही आर्टिफैक्ट रो मास्टर। एहा परे हमकू युआन रो टाइसन टावर देखा गला, जेउठारे अन्य एक फेक्शन रो मास्टर पहुंची सारिथिले। खैर एही बंदीर नाम हेउची चू एवं से जिक्सियन सेक्ट रो मास्टर। एठारे जिक्सियन सेक्ट रो डिसाइपल वांगी निज मास्टर को कहिबाकू लागिला कि टाइसन टावर काफी अधिक ब्रुटल निष्ठुर अटे।
ସେମାନେ ତ ଆମର ପୂର୍ବ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଆମ ସେଣ୍ଟେସଙ୍କ ବିବାହ ସେଠାକାର ବନ୍ଦା ସହିତ କାହିଁକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯାହା ଉପରେ ମାଷ୍ଟର ଜୁ ଜବାବ ଦେଇ କହିଲେ, 9 ଇମର୍ଟାଲ ଆଲାଏନ୍ସର ଲୋକମାନେ ଆମ ଜିକ୍ସିଆନ ଫ୍ୟାକ୍ସନର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜେଡକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଏତ ଚେଷ୍ଟା କର ନଚେତ କିଛି ନକରି ମରିଯା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଇଛି। ଏହି ତାଇସନ୍ ଟାୱାର ପାଖରେ ଡିମନ୍ ଟେମିଂ ବେଲ୍ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ତାହା ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ସର୍ଭାଇଭାଲର ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଯାହା ଉପରେ ୱାଙ୍ଗି କହୁଥିଲା କି ଆମ ସାୱି ବହୁତ ପ୍ୟାରି ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ବଳିର ବକରା କାହିଁକି ବନାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ସେ ସେହି ଜିଆଙ୍ଗ ୟୁଆନ ସହିତ ବିବାହ କରିବ ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ତାକୁ କାଫି ଅଧିକ ବୁଲି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାୱି ବଦଳରେ ମୁଁ ନିଜେ ସେହି ୟୁଆନ ସହିତ ବିବାହ କରିବି। ଯାହା ଉପରେ ମାଷ୍ଟର ଜୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତ କୌଣସି ବି କଥାକୁ ହାଇଡ୍ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ମଗର ଆମ ସାୱି କାଫି ସ୍ମାର୍ଟ। ସେ ନିଜ ଫିଲିଂସକୁ ଭଲ ଭାବେ କଭର କରି ରଖିପାରିବ। ଏବେ ଏହି ସିନ୍ ଏଇଠି କଟ୍ ହୋଇ ଆମକୁ ତାଇସନ୍ ଟାୱାରର ଷ୍ଟୋନ ପିଲର ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଇସନ୍ ଟାୱାରର ମାଷ୍ଟର କହୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ସନକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲି। ଏହି ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଏତେ ବର୍ଷର ଉନ୍ନତିର ୱିଟନେସ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏତିକି ବେଳେ ୟୁଆନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ମାଷ୍ଟର ୟୁଆନ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ୱେଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ୍ କ୍ଲାନର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ। ଏବେ ମୋ କାମ ପୁରା ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାହାରେ ବୋର୍ ଲାଗିବ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବି। ଏତିକି କହି ୟୁଆନ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଗର ସେତିକି ବେଳେ ମାଷ୍ଟର ୱାଙ୍ଗ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ ଆଜି କେଉଁ ଦିନ? ଆମ ତାଇସନ୍ ଟାୱାର 9 ଇମର୍ଟାଲ ଆଲାଏନ୍ସକୁ ଜଏନ୍ କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆଜିର ତୁମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯାହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ୟୁଆନ କାଫି ଅଧିକ ସକ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ କହୁଥିଲା କି ଭଲ, ଏହା ସହିତ ମୋର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଜିକ୍ସିଆନ ସେକ୍ଟର ଡିମନ ସପ୍ରେସିଂ ବେଲ୍ ଉପରେ ଯା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଛିନାଇ ଆଣିବା। ମୁଁ ସେହି ପୁରା ଜିକ୍ସିଆନ ସେକ୍ଟକୁ ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ହେଜିଟେଟ୍ କରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ବେବ୍ଜା, ଏହି ନକଲି ବିବାହ କରିବାର ମକସଦ କଣ? ବସ୍, ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସେହି ଜିକ୍ସିଆନ ସେକ୍ଟର ସେଣ୍ଟେସ୍ ସାୱି ସହିତ ବିବାହ କରେ? ଏତେ ବଡ଼ କୁର୍ବାନୀ ବଳିଦାନ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ଯାହା ଉପରେ ମାଷ୍ଟର ୱାଙ୍ଗ ଏଙ୍କ ଝିଅ ରୁହାନ କହିଲା, ଫାଦର, ୟୁଆନ ବିଲକୁଲ ଠିକ କହୁଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପୁରା କ୍ଲାନକୁ ହିଁ ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା। ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଢେର ସାରା ଡିସାଇପଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପପେଟରେ ବଦଳାଇ ପାରିବି। ସେଇଠି ମାଷ୍ଟର ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ପୁଅ ସହ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଫାଦର, କାହିଁକି ନା ଜିଆଙ୍ଗ ୟୁଆନ ବଦଳରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବର ବନିଯାଏ। ମୁଁ ଏହି ସବୁ କାମରେ ମାହିର ଅଟେ। ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ୱେଙ୍ଗ ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଟି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ। ସେ ୟୁଆନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଜର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା କ୍ଲାନକୁ ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ଜିକ୍ସିଆନ ସେକ୍ଟ ନିକଟରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିଛି। 9 ଇମର୍ଟାଲ ଆଲାଏନ୍ସରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ନିଜ ଜାଗା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଟାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯାହା ଉପରେ ୟୁଆନ କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ତ ବସ୍ ଛୁଟିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ମାଷ୍ଟର ୱାଙ୍ଗ ତାକୁ କହିଲେ, ୟୁଆନ, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲି। ମାଷ୍ଟର ୱାଙ୍ଗ ଏବେ ୟୁଆନକୁ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ୱାଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ତୁମର ପାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅରିଜିନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହିଁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଧଦଟି ମିଶନ୍ସ ପୁରା କରିବ। ଏକଥର ସେହି କାମ ପୁରା ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର। ଯାହା ଉପରେ ଜିଆଙ୍ଗ ୟୁଆନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ହଁ, ଏବଂ ମୁଁ 40 ମିଶନ୍ସ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ତେବେ ୱାଙ୍ଗ ତାକୁ ଇମୋସନାଲି ବ୍ଲାକମେଲ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ୟୁଆନ, ଜରା ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାର କି ମୁଁ କଣ କେବେ ବି ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିଛି? କଣ କେବେ ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି? ତେବେ ୟୁଆନ ଟିକେ ଭାବିବା ପରେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ରୁହାନ ପ୍ରତିଥର ମୋତେ ପପେଟରେ ବଦଳାଇ ନିଜର ଗୁଲାମ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥାଏ। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଏ ତେବେ ନା, ଆପଣ କେବେ ବି ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଶୁଣି ୱାଙ୍ଗ ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ, ଆଜି ତୁମେ ବର ତ ନିଶ୍ଚୟ ବନିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ହଜବେଣ୍ଡର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ତ ବସ୍ ଗୋଟିଏ ରାତିର କଥା। ଆଜି ତୁମେ ବର ବନିବ ଏବଂ କାଲି ତୁମେ ବିଧବା ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଜି ରାତିରେ ସୁହାଗରାଟ ମନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୁମେ ତୁମର ନୂଆ ହନ୍ ସାବିର କାମ ତମାମ କରିଦିଅ। ସେଇଠି ରୁହାନ କହୁଥିଲା, ୟୁଆନ, ବସ୍ ଅଧିକ ବ୍ରୁଟାଲ ଫୋର୍ସର ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ସେହି ସାବିର ବଡିକୁ ପୁରାପୁରି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ, ଯେପରି ମୁଁ ତାକୁ ପପେଟ ବନାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଜିଆଙ୍ଗ ୟୁଆନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମକୁ ତାଇସନ୍ ଟାୱାରର ହଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୟୁଆନର ଜିକ୍ସିଆନ ସେକ୍ଟର ସେଣ୍ଟେସ୍ ସାୱି ସହିତ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆକାଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପତିପତ୍ନୀ ବନିଗଲେ ଏବଂ ବିବାହ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଖଇର, ଏଠାକାର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନୋ ବେଡିଂ ମିନ୍ସ ନୋ ୱେଡିଂ। ଏବେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ୱେଡିଂ ଚେମ୍ବରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସାୱି ନିଜ ବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ହିଁ ୟୁଆନ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଏପଟରେ ଏହି ଦୁଇ ସେକ୍ଟର ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବିବାହ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫେକ୍ଟସକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା।
ଏହି ଦୁଇ ଫେକ୍ସନ୍ସ ପରସ୍ପରର ଆର୍ଟିଫେକ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ଝୁ ୱାଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବିବାହ ତ ହୋଇଗଲା। ବର କନ୍ୟା ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ସାରିଥିବେ। ତେବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ଟର ଡିମନ୍ ଟେମିଂ ବେଲ୍ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବୁ। ଯାହା ଉପରେ ୱାଙ୍ଗ କହିଲେ, ଆମେ ଆମର ଆର୍ଟିଫେକ୍ଟ